Mayam Grumsari don't agree with Impact News ni Raj Nongthombam Manung na hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butam Lokchari. How kiba April ki tarik tara nipanda inner Manipur parliamentary constituency ki voting si Mikhal si loigre adubu Mikhal si ginumisi da tongan ba polling station sing sida masi maruwaina boot capture tawre natraga proxy voting tawre habagi complaint mayamam laki tongan ba political party sing maruwaina Congress amadi CPI gi Meitei degi polling station kunmari da repoll to bi Mikhal hanna pangtho hanbi haiduna ku chena chingba CEO Manipur da thajan khiba mayam leigre adubu ngasi si nauna tholokpa haibetare akoi order akoi CEO Manipur gi order gi matung inadi tongan ba assembly segment mari gi apun ba polling station tara ni thoida Mikhal si lagleba tarik kun ga mari sida hallagani haibagi order se thokiba lere ngasi thokpa order ni masi gi chesen adumang takchere handak pang thokiba tara terek suba lok sabha Mikhal gi inner Manipur parliamentary constituency gi Mikhal tarik tara ni panda pang thokiba Mikhal si free and fair oigedre haibagi koi document haiba taragadi masina dum oiduni tara ni thoisida report torgani haibagi wapam lere adubu mamangi outer Manipur parliamentary constituency Mikhal dasu polling station tarama panda report tawkibani Mikhal hankhibani adubu Mikhal hanbu matam de tek takaidna tawgre adubu handak su tarani thoisi gi tek takaidna tawni habi wapam dilai adubu matang asida kogi salient badagi hauraga boot capture tawri haiba aduga koi proxy voting mahut sillaga vote thada bagi wapam mayam laiba sigi matangda sumaina sum tawle targade khoi Mikhal sida asengma mirep se puthokpa ngamduribra asengma mihu se puthokpa ngamgadru habagi wapam malai marmaduna free and fair free oina amadi yamna fair oina yamna apam mongda Mikhal si pangthok si haidna honari basi somewhere khoi fail orgale fail ohele basi miyam nara political party singna karaidna somewhere akhoi si fail orgale hari basi matang da khana ne budam tanga si mayamna question hangarli ba free and fair election gi matak ta laiba question asi matang da khana ne budam tanga si Impact News ke studio election levi basi joining us tonight on Manung Manipur Pradesh Congress committee gi MPCC ke spokesperson oibiriba Ningombam Bupenda Meitei ni hamtar Bupenda Taramokchari, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Northeast India Development Party NEIDP ki media cell ki advisor oibiriba oja Elangbam Chand oja Chan busu Taramokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us BJP Manipur Pradesh ki legal department ke convenor oibiriba oja Soubam Nongpoknganba ni oja Nongpoknganba busu Taramokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us independent mere RK Somendro alias Kaiku ki star campaigner oibiriba akoi Gokul Athokpam ni Gokul busu Taramokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahanba question si open question ni, but to start with ngasi mag independent mere Kaiku amadi CPI gi mere ojanara koi apun ba koi press conference ma Manipur press club ta su pangthoki ngasi polling station tarani thoida maruaina hangang assembly constituency gi mafam mangada habiti polling station mangada 2/23 hangang mayalikai A, 2/26 hangang makhalikai, 2/31 kairang Muslim mayalikai, 2/32, 2/33 hari mapum singa sida hangang gi oina mapum manga sida report torgani habi wapum jawre duga thongju gi oina thongju assembly constituency gi polling station ma 5/32 masida halagani hare duga kairau gi oina su polling station mari da halagani hare 6/6, 6/10, 6/20 and 6/35 duga andro gi oina 7/32 amadi 7/39 hari ba polling station taragani thoisida Mikhal si halagani haibasina takchere madudi masi handaki Mikhal si free and fair oigedi haibagi ngasi press conference ojanara amadi koi Kaiku gi anima ki apunu pangthokre maram ahan base koi Kaiku gi star campaign so ibri spokesperson oibri bai Gokul da lakchage kari wapum thamini handaki Mikhal si free di oigiba mali dubu masi freely mana toning badu tawre dubu fair di sungoi oigedre haibagi wapum si lagli proxy tawkiba boot capture tobagi wapum legibnina kari experience lebigi tarik tarani pan gi Mikhal si तसेना कानदी मैम ने हाइनरिबा फ्री एंड फेयर हाइजे ओइकी हेबजे कदाइ फोबो ओइकी देन ओइद्रगना कदाइ फोबो ओइदगे अदो खोइ मैम की एक्सपीरियंस तदी मैम न लाउनरेबा खोलाउसे हाइबा फ्री एंड फेयर हाइजे ओइद्रे हाबनी अदो खोइ न चचरुबा अदगी अखोइदा लेजरेबा हाइतारे मफम मफम योरुबदुगी मदुगी एक्सपीरियंस नत्रगना उरुबदुगी मदुगी हाइबसे होइ जगा खरादि यामसे तसेंना इम्फाल की मनुंग खरा अदगी तोंगान खितंग हाइदबो इंगना चिंगना ज्ञान ताना फजना अदुमक बोट से थादनब अदुम थेंगने अदुबो अयामबदि मैक्सिमम दि फ्री एंड फेयर जे अखोइनसु अखोइने हेक कैंडिडेट नत्रगना एजेंट मक ओइदबनेना पोलिंग स्टेशन मनुंगदा चंगाकांदा मदुगी अखोइगी लेरिबा आरो खंगदे अदगी अखोइगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर खंगदे मनुंग चंगसिलगा येंबो खोटपा तौबजिसु लेरिबा अखोइगी सेक्युरिटी की प्रॉब्लम खंगदे अमा खंगदे चंगबिगनो खोटबिगनो याम ज्ञान अखोइनसु फोर्स तौनिंगबगी वखल लेते याम फजना चथनिंगबनेना याम कना यौरुदे अदुबो स्टेशन खरदादी याम वेलकम तौरगा दम पासेंजर सी यौरे ना दम अदुगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯊꯔꯛꯄ ꯁꯔꯨꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯉꯟꯕ ꯕꯥꯔꯣꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯡ 7ꯗ ꯊꯥꯗꯅꯒꯗꯤ 9:30ꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕꯥꯔꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯤꯌꯥꯟ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯚꯣꯇꯔ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯧꯍꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯋꯦꯗꯔ ꯏꯠ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯊꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯌꯦꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯣꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁꯅꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯪꯒ ꯔꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯗ ꯋꯦ ꯍꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯗ ꯋꯔꯗꯁ ꯏꯟ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯁꯤꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯈꯪꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯖꯔꯃꯤꯅꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ ꯁꯥꯡꯗꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯔꯨꯔꯦꯜꯗ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯕꯥꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯔꯛ ꯁꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯍꯨꯝꯃꯒ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯥꯗꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯆꯔꯥ ꯋꯥꯠꯇꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯣꯡꯉꯛꯄꯗ ꯑꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯖꯣꯒꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥꯗꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯈꯜ 2-3 ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯆꯠꯊꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯅꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯥꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ एनिमिस तौर पर सिदी होना भी नहीं है तो सो ऐसे दा सेल ये ली है मधु एलिगेशन ही होगी मतलब कि प्रोवन जे मसी माया इफों बोहना रहा ओपन प्रूफ है गदरा तुम लौरी मिंद्र दी टीवी मान थोड़ा इला हुए दी हैरोई दौनी ना अदुबु ये नरे है बस मती लोई खंगना रहा वापम नहीं अदुबु सो ऐसे दा सेल ये बदु दा पेलक तदना मनुंग दा मी धमगा प्रॉक्सी बहुत हादा हनबा नत्रगा मसरिदा मोई ओवर पावर तौरगा मोई मिदंगना बहुत हादा बगी बुट कैप्चर तौवी फिल्म लाए है बगी चार्ज मैम तौरी सेल लो उसी दा पेलक तदना ओजा चांदला से ओजा करी NEIDP की सो कोई म्यू थादो बिबने करी एक्सपीरियंस ले भी हंदा की तारीख 13 की इबन तारीख 19 की सु अदुग याम चावा प्रूफ है कोई पोलिंग स्टेशन तराग मापन द हनगरी दुनी हलौदो मयाम सु पेन डिपेंड अदुम लेरमबदी याय हंदा की सु ट्राइन थोइसि द पेलम दबसु या दुबो जिफोगी नदी ट्राइन थोइसि थोला बनी ना मयाम पेन दल सु पेन दरगा सु मसेदा मिखल दी री हन बतारे रिपोर्ट दबो तारे करी वाहम थाबिनिंगे फ्री एंड फेयर क्या मयाम ओइ हिनद्र ओइ हिदेन थाबिनिंगे हंदा की राज कनो इलेक्शन जे फ्री एंड फेयर है जे डेमोक्रेसी नी फ्री एंड फेयर दी ऑल ओवर इंडिया को फ्री एंड फेयर तो वी गाक देनी फ्री एंड फेयर तो रुको मतम सिदा या कोई केंद्र की दन हाई गे बहाना याम फ्री एंड फेयर लोय न बग थादे नहीं कनाम तना ये पर लेने दे याम इंग न चिंग न थादे नहीं है वोटर टर्नआउट याम यामी ऑलमोस्ट 80% का हाई रिजे
voter singsi kamain tor liur tor ga Okay. kamain thol lai no hai pot ne ba khoi nai ne ga doi aduna democracy oi tare di we are moving towards something very disastrous I think kamain tor thol lai no kamain tor na vote tha da ba se moi ji amna ting thok na go thoi yaw na ga thok lai se kari to wei no moi na siam thoi yaw chi le khole ba kai se kari na magun happy no ji ne power happy no ji ne adune ba democracy da khoi na what is the weak point of a democracy is democratic country ni yam free and fair ni yam free ni loi tha da na ri se aduna paisa yen bagi pot se masi loi khangna ra pot ne haina dra so I have an experience of 5 years I is election amo kajaru re experience lai re aduna ni masi nei na dan su loi re kana opportunity proxy voting na singom yam yaw rai su proxy yaw rai di khwai dai lai bak thi bai tare this is coming from the main Hindi heartland de hai tare baru na gundaism gunda gi ba pot ko me am mo hojik tholai se this is very masi condemn to bom thoe snatching the voting right of the public chamane ba dudi voting right se praja na uidori se they should be strong enough to protect their voting rights masana thona bhagdau ne si kanam da thada yaro ai vote se adu ge thona du lehendri se kari gi no hai da si gi pot se ne gundaism se kamai la ke hai kanda majority of the governments in the states government pile of things usually blame to we wad in the moina kre season na gale je dum lawni Okay. especially masigi trains I think BJP ne lak podagi hai tare the forceful loy be yam arrogant loy ba yam forceful loy ba kano se method of voting kano se ai di moina tawen khalle ba akoi Manipur gi nate go other places hai tare ne am masigi poji yam dong mam khalai ai nan se vote numit se da ai gon da phone am go block shel le ba tawai to no akoi swai se kana da pisa sinage pisa yorok tre kholok tre no pa se ai maming ba le mi ahum mari ge mo da hangoi ma pai ma kem khang de hare mo da hangoi ai kem khang de hare kana da siner ja no khoi jiba mi song no ba loi re ka inga ai na hai ba ai chan ni hai party ai di NEIDP gi nai pisa yen bai thabak tau de na hai ba oh sorry yaar ga ba ma je phone do lai tho thau gre ba maming ba tha de panjar pa lai mi am do ai khang na ngak te ni kendra gi adumai tau de na pisa yen de hai bes di yaroi pisa thukna dre na as if masida ji am nongai to poram lai je praja gi khoi gi moral values je masi handar po dong to masi gi the evil practice of luring votes by money pesa pira to bes da khoi isa gi family gi ko khoi gi dignity and respect se tasi na harab de yune se candidate na hojik se some candidates ko voters sing se praja sing se praja sing se they are so desperate you know to get 200 300 500 1000 desperate area loaning mana aduna candidates they have started feeling that public me they begin to feel that like they're beggars like almost pura kanone chakni bhai tare ne ni bu gumen khala pa yauri ne aduna masigi confidence mo the candidates sing da kanan pi hai tare di praja na pi mo da I can buy your vote above if my confidence of Nigeria se pisa suk season di my vote like ngam ne have confidence se praja me amna PI lo ne ba di candidate Okay. adumai taw duna masigi free and fair di oi gedra the project ta na hai gi ba kano do aduna adum that is proof aduna masina haining is this is a big failure for the BJP government at Manipur moi khakta na tala failure of the ECI security personnel there moi me am se loina bapul la kan si function ton see right in the heart of the city ni hangang thongju kairao kai se just within 3 kilometer ki radius ta ngak tu rong ngani ba sibok the secure the voting pang thon ngam dri se Okay. one thing is public are afraid akiba ma phaunar goi puram lai se Okay. this is very dangerous I think Okay, yamna khudong thenia oi mong ne habni adu batara ni thoi da report torgani lali ba tarik tara mari isida tarik kun ga mari isida congress la chagi Bupenda congress ne di yam kana high grisi hangang assembly constituency sidi loina mak ari bhai 46 polling station se loina ma report to we have you ofum ne mamang da complaint to grisi adu hojikti as many as manga yaure manga asida ahum 2/31 2/32 2/33 kairang muslim maya likai kairam muslim mamang likai amadi kairang phunau chingya likai asigi di ngasi ayuk sida makoina press conference to khibale mafam asida yamna phajana mikhal pangthoki proxy voting to khibale ite ingna china to ki presiding officer sina
मेखल से फजन कंडक्ट तौर लोशन की साइन बुक तौर लेखब पोलिंग स्टेशन सिंगनी मसीद हन सुया यारो है मफम मियाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक तौर लेरे out of 46 हाइगद्रा हाइदि अपुनबा पोलिंग स्टेशन मयाम दगी मंगा खतनी हारिसे तो कांग्रेस ने डिमांड तौखिबदि लोइना मक्तनी पेनबिरबर करी वापन थमिनि कांग्रेस की डिमांड जो मधुगी मतंग प्रेस कॉन्फ्रेंस तौबिखी अदुदा अखोइगी कैंडिडेट मसामकनसु हाइबिखी मधुदी कांग्रेस की तरफ तगी अमसुम मा कैंडिडेट मसामक की तरफ तगी हंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द लेरिबा पोलिंग स्टेशन खुदिमक्ता रिपोल तौबियु हाइदना करिगिनो हाइरगदी हंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा हजिक लेरिबा इनकम्बेंट सिटिंग एमएलए सी कोगी मणिपुर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओइबनिना मधु लेजखरे मधुदा करम करम पोलिंग स्टेशन यावरई यावरक्ति हाइबदुदी कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड तौरब नजदे मधुदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड तब लोइनमक्ता तौबियु हाइबसिदी टू मच ऑफ डिमांड हाइगद्रा करिगिनो हाइबनो सीएम गी केंद्र ओइरे हैदना का हेन हेक्ता प्रेसाइज तौबो इदुरी बरा यारनी हाइदुना करी हाइबनी मधु मक्सुना चदे कोइने टेक्निकल ग्राउंड हजिक अखोइगी पोलिंग परसेंटेज हाइरगदी हंगांगना ख्वाइदगी हेना यामी आई बिलीव इट इज 91%. Okay. अदुदगी अमुकसो खोइने येंगदौरिबसि मधुदा खोइ वेब कास्टिंग तौरंगदबा नत्रगा सीसीटीवी बोइरो कैमरा बोइरो मधुगुम अमत लेरमदबगुम्बा अदुना मधुदा नते खोइगी मेल प्रैक्टिसेस मयाम अमस ठोखिबा अदुना अदु मयाम दु येंगुरे हाइरगा अखोइगी हंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पर्टिकुलर मसिदु रैम्पेन ओइना तौरमे हाइबगी अदुगुम्बा अकीबा मा अखोइना थेंगनजरकपदगी अखोइगी तौफम थोकपा नागरिक अमोबे कैंडिडेट अमोबे पार्टी अमो ओइबगी मथौ ओइना तौजरुदे हाइरगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रे खोइना हाइजकिबनेबा अदुर कयाम तौरई तौरक्ति हाबि हंगांग केंद्र खक नतना मणिपुर की इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दे लेरिबो कॉन्स्टिट्यूएंसी अतोपा मयाम अमसो खोइ पोलिंग स्टेशन मयाम अम थाजरुई अदुबो हजिक खंगलैबो ओनली 12 टू खतनेबा अदुदा खोइना नुंगाइबो नुंगाइतबा वी कैनॉट comment on that because adu the election commission of india ge decision nina adu da khoi respect tawi maduni ai hakna thamjaningi base adu लेरिबा रूलिंग पार्टी की तरफ तगी मखोई मखोई की रूलिंग एमएलए लेबा मिनिस्टर कंसर्न लेरिबा सिंगसिदा खरे हेना थोई थोकती एसे कांग्रेस ना हाइरु दरगसु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना थोलक लेबा मदुगी रिपोल तगुदर पोलिंग स्टेशन तानी थोइदो अदुदा करम करम बा एमएलए ना सिटिंग एमएलए ओइगी हाजिरु बददी खोगी रूलिंग गवर्नमेंट लेरिबा सिगी मेंबर ओइरमबगुम्बा अदुदगी अदुम मखोइना अदुम कंक्लूड नत्रगा इन्फर तोबंगा मे मदुदी मखोइ लेरमबना मरम ओइदना मदुगुम्बा रिपोलो थोलइबनी करिगुम्बा मखोइना एमएलए ओइरमद्रगदी रिपोलो थोमदबसु याय Okay. That is the logical conclusion never. Aduna masirum taksare maduru handaki free and fair election tauhide haibase. Even akhoi paisa nungsagi matang da hairi bribery boiro natraga mingona namfu sasan tausan basigumba undue influence. Masi corrupt practice haidana section 123 of the Representation of People Act 1951 yauriba. Kariguma masi tauramagadi masi section 8 adugi akhoi the Representation of People Act 1951, the Section 8, the Yauri disqualified to be disqualification on the conviction for certain offences. The offence of bribery Yauri 171E, the 171F, offence of undue influence. Natanangasai impersonation gi means Haruga both Hadra me Haiban Singba, Natraga Kudumbi the Muktaichalamaga, EVMD, Yorumdana, EVM, Mapaniki Tadu Kibugumba, Madugum personation Mayamdo, Adukuna convict Obanga Maga, the Adum offences to Madu disqualification. The lakani haina section 8 iri masing hairi bo ma'am disqualification phawge stage te york na bugi damakta evidences ma'am de mathuk tadong mali ngasai gi sale periods ma'am khong khong khana batara gasu madugi evidence hek leita bugumba adagi ngasai proxy voting tawyer haina tar gasu madugi hek evidence leita bugumba aduna adai du da akoi se amuk somewhere akoi ma'am evidence leiti haibdi yaro election commission of india na repoll tawna na medam 12 polling station thagalai se masi evidences leiraga moina check tawga cross check tawba matung neba but why not disqualification no disqualification adu dekho election petition tawbatai adu gi damakta conviction tawbatai ba bribery ma trome undue influence ma tro convict tawro kanda neba disqualification or conviction for certain offences haibneba adu hojiki repoll tawri ba sidi masida hojiki question se akoi gi video footage laite adugi ek adu torome haibududi aduguma mayam ama lainare aduguma video footage to gi basis da akoi gi manipur gi CEO adegi election gi general observer and returning officer na moina tawribu recommendation to gi matung ina election commission of india na torok paneba therefore aduna kai on akoi gi plain paper torok panate aduna masi akoi na evidences video evidences mayam ama lai haibase city 100% okay video evidences su leire haibani na hojik haibi rese koi RPA 1951 ki makha the disqualification phauba
केस थाबा याय है भी वाफम दुनी केस में पांगप याय है मधु की मौत की केस ती पांडव माले कांग्रेस की मैके दियो No, but provided, but Haji election solution riba. Aduna haji conviction aduri court ne decide taw da election process election loiba loida aduri election ki petition laire adu sala kanda bhab adurum tabi ne se convict taw kanda ne ba adu haji ki sidai khoi ki election ki report taw baga conviction taw baga dia aduri ani di tongan ba is a different procedure. Not conviction, disqualification की case ama lakatra है बने दु होजी बगन दी obviously lak pa yai adu bo report tawrani है बसे नदी खोगी माल प्रैक्टिसेस है ग्रांटर का खोगी निंगथीना मिखल पांथो के है बगी एग्जांपल सिटी तरानी थोइसन ओरनी है दु तरानी थोइ मग हवजी खोजी सिटिंग एमएलए ओरी बनतर का सिटिंग मिनिस्टर होम चीफ मिनिस्टर याउना मखोगी कॉन्स्टिट्यूएंसी मरी सिदा है तारे अहम बधाइंगांग चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी नि अदुगा थोंजेसु मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी नि कैराउना एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी नि अदुगा आंड्रोसिना अगेन मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी नि हाइब्रिना ngасai mayam na hairisi maroina miyam sina mu miyam da chat kharama sel lau tar gadi mayam na soibne haiba ma aduga hoje mu political party marina congress ne charge tawri sina tarani thoisi hairiba already sitting mla leiba na sitting koi minister leiba mapam oibni na sigi mal practices hai gadra na soiri mayam se makoi leiba digi thokpani haiba ki charge ma bjp hai gadra ruling sida lakum tawi adai duda bjp ki maike digi oja nopong ba kari wa hum thamini masi kenone ruling party ne oiragadi hekta tawrina agadi mamang da congress mayam paigre paigeba matum du loimak moi taw bujala okay aham bu hang ni koina congress sang janingi se moi mam di aina thamjani ruling party na leiragadi tawni haragadi sahi tranga palakwa sahi tranga moksi ruling party na boot rigging tawduna boot capturing tawduna ka gibini aibsi moi yabam thue ramdi party amna palaga madun hek tawni haragadi aduna madu hana koi congress madu admit tabum thueng khan no hujik moy am harison on the basis of evidence manam di moy na party na tawgadi pario party duna palagadi hariba kanosi boot rigging tawni na traga che boot capturing tawni haibi so the palagadi haiba na hujik laiba constituency mari minister ki constituency aina min tawja dune aina oira bara haiba aina min tawja dune ba adugi allegation do leragadi chamana mamang ni sei tranga pan khudimak moy loimak but fara capture tawga to ka gi rai bu hang dine na thamjadina ani subada khoi gi puje khoi mla su leire kado su leire ada aham aina thamjadingi na hariba hojigi report tawni hari si se congress ki budi nida nisalu phangda sum ho ni phebinda ni phum nga yang kai tawngane ba ada ai khoi na khanjari na report taw ba se one of the most expensive affairs in democracy yam singna ha gi che autor da khoi thoki banda khangabo koi kano honorable ex cm ki kano ni ko mana phangi 99.44% mo phangi kano se okay but uji uidra ne ba but akoi kichu 99.4% 97.27% kano ni ko 35 by 40 to 35 by 43 35 by 44 mayam si 97 90 99 phangi ba si apparently oibiya po na te ba adugo masana chu koi gi law to chawjare ni ba oibiya apparently oibiya the post di there are high chances that this has been rigged okay adu boy khoi madu kan tok deba maram di magi khakta tu tawraga hekta praja si ta mai pa ni khoi ka ra hai potu khoi leite khoi na pamjari di board ama tawda changyu paisa se changan dana kamai tu na niyom chuma tawga dege ai di che mi lising ama lebada mi tarana chhauraga mi lemori ba majority da loimak matu lali hai bedu lan gane ba ana khoi handaki ma chamana na sumaina outer gi wari ni ko ada khoi kanu campaign taw deba similarly inner the show akoina tawningam basi thanga tawningami thobal da pulap tawningami adubu koi loin khanara kanda kana da akoina pangtau tawraga hekta tawdo sunate aduga phana kana tawraga su tawre haraga su ma acheng bamadi isia na khanjasilo adu isia gi report na pikhala matungda maramdi magi si kana chief election commissioner ju magi sumo to tawbang ambi sakti lejamina ada thadok si mata campaign tawbu khotpa mata bargaining tawbagi style je congress am to bargaining tawbi style je mase koi tawum si khoi gi tongan ba internal integral humanism ba khoi party go concepts da chumna chachi samaj ke phakan si paisa tingan gum si haibi wakhalon da khoi campaign tawde ani subodai khoi na hoi mase khoi ga soibini haibi scrutiny chalude scrutiny chala mangadi moina paliba mayam se loina mak tawbi yaro yen thingam ba bane khuda moina akhoi gi auto da su scrutiny chala ga si tawbi adi si tawbi adi noina hai chumine
हाइबदिगी मयाम कंप्लेन तब मयाम तौगिदेबा अदुमाइना अखोइना हंदक किसे स्क्रूटिनी चलौदबना मरम मोइदना ए नोइना हाइसि लाली हाइ पोचे अखोइ हेउदेबा नोइना हाइसि लाली हाइबि हेउदमिना माइके अम खतंगदिगी यंगगा मदुइ पोद तौरेबा अदा आइना थमजनिंगिना ngसाइगी स्क्रूटिनी कौरेइने स्क्रूटिनी तौहम थोइ कौने अदु लाइबक थिबना अखोइगी रिटर्निंग ऑफिसरना अखोइगी एडवांस नोटिस पिरक अखोइ कैंडिडेट पिरक दबदो मदु पिरक खितबा Okay. अतोपा मोइना बुदि हारे कनो सिगी हैंडबुक सिदा यावी खोली व्हाटएवर अदु मोइगी साइट की सु आइगी मोतदी मदु सोइबा लेब्रा यंग खंजे मोइना बुदि पिखरे खोखरे हाइबा अदु एंडोर्समेंट लई खोली खतंग चेन ने अथु मदुगी मतंग कोइसु का रिटर्निंग ऑफिसर की मथक कंप्लेन लॉज तौजगरे मदुना तोंगानबा म थमगा अखोइना चल the fact is अखोइ चलहौद्रे अखोइना मोइना हाइबा मोइन एलिगेशन तौइ म्याम दो अखोइ मदु तौहौद्रे अदुना मरम मोइदना होजिकी 12 अनि मदि अखोइ याइको अनि मदि बोट अखोइ इसानि याइ अनि मदि बोट लोइनमक कैंडिडेट बोटर लोइनमक थादगिदे अदुना तौहम थोइ एना अखोइ कैम खंदेबा बट तेन अमदि आदि मरोइना हेंगांग अदोगी अनि नतना अतैदि लोइनमक लाना पिगिबने ना कोइ माइन थमजगेबा अदुबो अखोइगी केराव केंद्रगी 6/10 अमदि 6/20 सिदी सिबा नमितुद ईवीएम थुगाइगी अदु तौहम थुइ अदु म तौहम थुइबा अतैदि अमद तौहम थोक्ते अनि ख केरावगिरा थुगाइगिबदा अदु अंद्रोगी केरावगी अतैदि अम तौहम थोक्तेबा अमद तौहम थोक्ते तौबुदबु ओके तौरे नो प्रॉब्लम मदु अखोइना तौवे हाइना किदु वासु नतेबा तौबुदबु मदु प्रजादा टैक्सिंग ओय पब्लिक एक्चेकदा मदु हेन ममन सेल जंगली मियाम वहाली अदुगी दमक्तिने अखोइना कंप्लेन तौगिदिजे कंप्लेन मोइदि निफु यांखै मुक तौ माले ओके कांग्रेस अदुगी नीदर न्यू रिक्तसु मौन हाइबो वखलो थादोक्सी मयांगी पोत थमसी सिने थमजदिना अदिगा अनिसुबदा खंद लोइसिनजगी वीडियो एविडेंस लई हाइबि करि सागी आइन कानून मयाम पुथोकपिरे प्रोविजन दु वीडियो एविडेंस लेरगदी ऑब्वियसली मदु वीडियो एविडेंस तो ngasi ju du puthokpiro मदुगी वीडियो एविडेंस ngasi puthokpire हायरगा हायन कोर्ट सिनबि यादे हाइबो कछु लेतेबा ngasi थम्बिरो ए सुमाइन सुमाइन तौगिबिनि हाइबिरो वीडियो एविडेंस लई हाइबि एलिगेशन दु खक्तनदि मदु ओइबि यारोय अदुना नियम चुमना अखोइ समाजी खल्लगा हेक्ता समाजी अखोइना ngamde ade hai potu nataba अखोइगी बीजेपी की प्रिंसिपल अमा अखोइगी इंटरनल इंटरकल ह्यूमनिज्म हाइबा समाज की न तौगदबनि हाइबा वखलोंदो अदु खनमिनसेबा कांग्रेस के चुमागी प्रिंसिपल लेजरंगनि प्रिंसिपल दुंगा तौबियो हाइबा पोतुनिदा अदु अमतगलो सिनजगी अखोइ ओजा चाना हाइबिगिबदो बीजेपी सी रिगिंग मपानदा रिगिंग हम तो मणिपुर याउदे अखोइ जान ताकपिगिबदो मणिपुर तौदे मपाने हम तौगलेदो अदो मपाने हम तौगनबगी सागी वारी वताय दो कितंग मपुंग फाना तौबुदी कनोनि को सिना रेफरेंस ओनि सुमाइजबनि तौरगदी तौगली अंतगा अतोप पार्टी तौदबरा अतोप मणिपुर तौदेन ताकपिरे थैंक यू फॉर दैट अदुगा तौरगदी बीजेपी न मपान तौरगदी कई कइनो पुथोकपिरो ऑब्वियसली से कोई आइन कानून मयाम लेरी जुडिशियल लेरी मयाम लेरी अदुम चटपियो मयाम जो पीआईएल थानरी तौबियो सिनि थमजनी अदुबो होजिक मयाम हाइनबसी फॉर एग्जांपल कांग्रेस ना सीपीआई ना 24 पोलिंग स्टेशन दा तोंगा तो मानदे कांग्रेस ना थारिदो को सीपीआई थारिदो सु मानदे अदुबो कुनमरी दा पोलिंग रिपोल तौबियो ना हाइजबनी होजिक तरानी थोदी अप्रूव तौरे सीईओ गे माइकै दिगी तराई थोई अप्रूव तौरपसे खोइना कुंथा तौगी तारगसु कुनमरी तौगी तारगसु खोइ रेस्पेक्ट तौई हाइबगी वाफम कांग्रेस की माइकै दिगी फोंदोपिरि अदुबु बीजेपी की माइकै दिगी दी तरा सिमन द अने खतंग दि लेजिट ओय अतै सिदी तौदसु याबनि मियाम द टैक्सिंग ओइना बा एक्सचेकर के पैसा चनबनि हाइबि वाफम ताकपिरि अदुबु अनफेयर ओहि तारगदी अदा इदर फेयर ओहनबगी दमकता रिपोल तौबुदी मथौ तादबरा हाइबिसिनि अदुदा अइना हाइना फेयरनेस है कॉन्सेप्ट से रिलेटिव कॉन्सेप्ट नाइ जनिंग अदुबो सिसु रिलेटिव सी ओन निथिन स्क्रूटनी तौर मतुंग द तरानी थोइ सिदा अदुने अइना हाइजनिंग हां अयाब पिरपम अनि मदी अखोइ लेजिट ओय अखोइ दुमा थमजरी दुनि तरा अदुमदी अखोइगी मनदी सी रिलेटिव कॉन्सेप्ट नाइ जरी फेयरनेस कदाइबु कोगे सी इज अ बिग थिंग ओके फेयरनेस कदाइ अदुना अखोइगी पोल सी फेयर ओइदि ओइंद्रग ओइदे हाइबसी अखोइ कॉन्सेप्ट नि अखोइ कॉन्सेप्ट दी मसी आम हातिना फेयर ओइबा अदिगे मु अमम दी म्युने वेब कास्टिंग तौई तौदे वेब कास्टिंग तौबजे बीजेपी ने तौन तौनो हाइबा याव पोट नतेब अन मोइना वेब कास्टिंग से इलेक्शन कमीशन वेब कास्टिंग तौरमद्रे हायरगा मदु पोल हनबा याबगी मदु मरम ओइदेना कजे ओके ओके अदना मदुगी पोचिंग तो अरानबना अमन तौबा प्रजादना अखोइ वाहनबा अदुगा मदुगी एलिगेशन प्रजा वार हैबिक एलिगेशन ना रूलिंग पार्टी नि हाइदना लापदुदि कितंग मरम चादी ओके ओके असोय बखै रूलिंग पार्टी दा पति हैबने दुबु क्या यामना इलेक्शन से फेयर होइना फजना तौकीगे हाबि वाफम से दी फेयर होय वाफम से रिलेटिव होय हाबि वाफम थंबिरी थियरी ऑफ रिलेटिविटी साइड लापम वाली कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन पुथोम बा थियरी ऑफ रिलेटिविटी तो मिखल की फेयरनेस तसु लाब्रा हाबि क्वेश्चन अब चाउन लेरे मदु मतंग दा लाक्चगे ब्रेम ता हलोजगे ब्रेक ताम थंजरगे इंपैक्ट न्यूज में तादमली
Welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarime basi April ki tarik 19 ta pangthokiba energy mikhal si masida maru in polling station taraga nithoida masi malpractice pangthokiba haigadra masida thoningdaba mongda mikhal pangthokre habigi wafam sida CEO Manipur ngasi order mathoe lagiba tarik kunga mari sida mikhal si hanna pangtholagani hairiba assembly segment marigi polling station taragani thoi sida habi wafam ne dubu sigi wafam si yaurabani na polling station tarani thoi mikhal halabani na handa ke mikhal thu koi fair oina freely miyam semana thadaning ba mirep tu da mikhal thada ba phangki draba habi question number lak posi matang da khana jarmani break ki mamang da koi BJP ki response da mayam su wafam mayam di thamin do male dubu congress da khare hana thamin bi wafam mali kaino da congress na khare hana BJP da maral siru banina adi fairness services su kitang relative oi habi wafam lay aduga masai repol to wi haidana kuntra yang khaida ekta demand punda to bu ya madu toroga khara dor su mari mangadi phangani habagi concept to congress na complaint se pangdo to tosen gibani miyam wan ko miyam da taxing oina ba haidi mikal han bai se miyam amu thola ga vote lep to ni masagi chilaba thabung miyam thadoga again madu da government ki pesa su miyam ting handui ni haibi wafam charge am lai kari wafam thamin ga dai aduga every asoiba khodima lai ngak ta maral sibagi wafam su pongdo piki BJP ki magadi congress hai party cd भारत निंगतम फंगद्रिंगाइदे होना भारत वर्ष खुदिमकी ओइना लेजरक्लबर मदुगुम नेचुरल पार्टी नि कांग्रेस की मतंग सिददी सिगी फेयरनेस हाइबसे फेयरनेस इन इलेक्टोरल प्रोसेस से मसिगी फेयरनेस से अकोइन याम ऑब्जेक्टिवली लौजैब मरमदि करिगिनो हाय कांदा objectivity of the fairness of election is already defined by model code of conduct by Election Commission of India. Ashiki sina kanana back to matam supported by the representation of the people in 1951. Masida party A amana siki fairness kawi siki party B amana sumine relatively fairness hype na tungan issue maneba. That depends on the different ideological koi ki mai magi perspective ta haja batare. Adubo ai koi na haju yeng jagadori base. Election Commission of India da kanagumba mana complaint hangal uraga report to was dum yaiba. Adubo Thoubal district de report to na dieba. Maramti Taudrimina, Hanaki Matanga, Thoubal District Election Commission of India report Tawi Natraga, Torokani Hybersi, Housing Puk the notification of the Lak Triba. Maramaduna Basigi, Thoubal District, Kangabo, Ogera, outer Gizuoro, Masidi rigging of the Leram DSA. Aina rigging Leram Mina, Aina rigging Leram de Hybe Mina bias or Hainabiaiba. Other Election Commission of Indiana, Karigumazaga report Toraga, Karigumazaga report Toroktragadi, report Toroktribasindo, other at least considerably free and fair election di Toram may have said logically dum conclude over the Yaiba. Other Hose Queen Yang say Indian National Congress and Sahitra Nga Kogi Manipur Sarkar, Pajari ECD, Manipur Prajagi Sahayok, Manipur Prajagi Nushi, Beduna Neba. Sumnagi term Amaganati, Adusu term Ahumlak, Arju Hanjana Tangna Tangana, Masi Karigino Harga Kuni rigging Toroga Karakunatiba. Rigging Toroga Karamagadi, Manipur Prajasibu, a queen of Carmine, Loviga Duinova. Aduna Kuni Yang Bigadoshi party amana ruling the lady Haidana, Makoi Makoina Kanbu Wakandu Election Commission of Indiana Kangadabani, Natra Makoina Kali Election Commission of Indiana, Taugadabani, Makogi definition do Election Commission of Indiana Ingadabani Highway City, Baraki Sangvidana, Yawa Natiba. Aduna, Congress Party di Ainbu Nakshaba. Bharaki Sangvidhan bu nisha banina ai khoi gi di complaint hangat pir o adubu rigging leram da banina ai khoi gi MLA lejeru bu jaga du di repol ma buk taw gi di ai banina okay repol taw gi di okay congress chengdo pe krai gokul tum lakchar ge gokul kai ri habini nga sai gi wafam mayam sida khoi tarani thoi sida khoi ani da di legit oi haiba kangu ma dagi mo congress ki nadi tarani thoi sima dum legit oire masi dum tokum thoi haiba gi wafam sulai adubu so sida ngasagi sel khata pi ba khata gi natar ngasagi boot capture to bugi wafma hagadra proxy voting mayam lak pase sisu dum mayam hainer apne soidna su ko isana campaign su dum to bir apne soidna khara di dum case thengna bem dum mali independent mire amo itar gasu kari wafam thamin nge hawji haine matang sida tajena hoi to man national party mayam yobiri national party yobiri aina haido se karai phobom khoi da hat tawba na ta tawdubna kitang side ma tawgan as a Kimta neutral person na mo na haita. Kitang koi thamoy singna si haita re. Kitang asing balosan gumji. Yes, very frankly ke haita re. Hai matam da koi BJP ki spokesperson na habi matam da su koi ki lengak da taishin bi. Masi ha na Congress matam da si taro bane. Adu habi ranu ha na gi do puthopira ranu. Idea koi si loina ahlamal er pang tari. Ahlaman do lai gi da matam da koi am kakhi.
ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯞꯇꯦ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯦꯟꯊꯕꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯇꯧꯋꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯦꯕꯜꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ प्रजा ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯨꯔꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯎꯞꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯣꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯟꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯦꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯕ MP ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯚꯣꯇꯔꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯅꯦꯝꯃꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯋꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯀꯣ ꯀꯥꯏꯀꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯦ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯃꯥ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ MP ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯄꯤꯑꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯑꯃꯈꯩꯗꯤ MPꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯁꯦ ꯈꯪꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯩ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯁꯨꯡ ꯃꯪꯉꯒꯗꯪ ꯂꯩꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯌꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯧ ꯌꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯤꯡꯒꯪ ꯇꯨꯝꯕꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒꯁꯨ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯪꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯀꯥꯏꯀꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯐꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ BJP ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯕꯨꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯎꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯎꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯎꯅꯤ ꯑꯗ NEIDPꯒꯤꯁꯨ ꯎꯗꯕ ꯂꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯂꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯪꯀꯜꯅ CPIꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯜꯂꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯐꯧꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯩꯗ ꯐꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯀꯔꯣꯔ ꯇꯤꯡꯉꯨꯔꯒ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩꯅ ꯐꯪꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯁꯦ ꯈꯨꯕꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯁꯜꯂꯝꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯉꯥꯛꯇꯔ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯕꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯅꯝꯗ ꯅꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ 90% 91% ꯆꯠꯂꯦꯁꯨ ꯌꯥꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CM ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯊꯥꯗꯔꯅꯦꯁꯨ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯅꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯩꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯥꯗꯕ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯁꯪ ꯐꯪꯍꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯔꯗꯤ independent ꯂꯦꯞꯇ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ BJPꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯒꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ BJPꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯆꯥꯆꯥ BJP this may be my personal opinion. Okay.
sum yeng matam da ko mo gi ideology si one nation one ideology ha gi mong de chat pa se masi ma pam de ha ne da se sajjara me ha gi mi hat pa isn't this arrogance sige force ni da san pura me ha gi mi phu ba hat pa si thok de ha de suya ya ro thok ra pon ni I have no proof the other laite mo ya the proxy tawe ko le proof no one can prove it ade handa ke sige repolling to dori se sisu I don't think this is because Congress na CPI na complaint to re to na te the ECI must have taken note of the complaints and they must have investigated investigate to matung da moi complaints ng CC mo de chummi ai den to zer poi wane there is no question of I mean election being very expensive or nothing like that expensive way je loi khang po ni just because this is expensive should we let it pass the report to kom CC ya expensive way den thado kadra have opportunity da see we all the election commission has found out that there has been some mistakes have been done there so repolling is needed either na moina tazara pone election ECI is an autonomous body moina tawjara pone investigation tawra matung the repolling tawde yadre do khanjara pone I don't think they are under any pressure from the Congress or the CPI aduna masi yam expensive hoy to hom thokte thado khraji tawjagra sanu haiba wakhal lon de I don't think that is a very fair observation from the BJP spokesperson habiri do akhoi je dum thadu isi na ada toge torma thanga toge torma du torma du yam expensive oye adana masi thadu pane adudi that is not reasonable at all okay adu reason su yaw yaw da bane lo la le hai tar di ECI has all the right to report to gi right loin laina mo na adu ga ai na ngasai haje gi ba khitang kano to forcefully kano season adudi I have just given a very simple example they are a little arrogant outside sanjaba gi mi hat pa lining ato pachat gi mi phu ba aduga masi is the free and fair have pot se masi ni yamna akoina masi dani akoi NEIDP gi hoina hojik si we don't care whether we win election or not akoi gi pandam di akoi gi luxury ba praja sing se how should we make them value their votes I don't know let us think about Manipur first Manipur ki han khansi aduga this can happen only when people realize the value of their votes vote aisila kai tor ka diga have the vote sina ne khoin thengna doi se everything is under politics I say politics ki makha da loin lei ba khoi se pok podagi ko kano akhoi gi kari drop ai angang he pok pa pithak polio drop pithak podagi akhoi se like tamba kar game yam say this is being decided by politics sum hai doi ne yang angang cha pok le dana sangom karma pithakani have the sangongi mamal je politics na lepai ne ba finance budget that is why mi khara no ji ko politics ai kem dakar laite ai thada su ya dakar laite gam MLA oni moi je ki su ai mariam laine de have myam lai re ba moi myam do ne in hining is please value your votes because vote no ki vote na ni that is going to save our state right maruena state ke issue la ko myam hojikti issue gai loi pukai habi on prajajing se the main masigi reason se people are not aware of the value of their votes okay adu masigi awareness te kari porka de hai tar di government pairiba natraga akhoi praja myam sina we should educate the people muise number 1 educate the wise like taman bai like tamakanda gyan la ka doini aduna masidis the season nariba pambai myam se like everyone must have heard money is the root cause of all evil aduna masigi hainabi se phadabanga moi chahi nifu yangai cham changge bai ai phadana bodi akhoi try tausi akhoi gyan tarasi noi gi vote na akhoi Manipur kanji khoji kain hai do okay sumain sum laitaradi it will be very 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 tough aduni dai na ni se gyan tanar kanda free and fair or kanda BJP da kanji hai ne BJP da laksa ne Gokul ki point na thaminu marang ta hai hai ka kitang yaning ba hai tare ko yam sing na ka da hojiki point do lak thang da I kenom tang thamjoge hojik je pangthok ki ba election sida koi gi ayam ba khoina chalu mpham sing da camera su lei hape camera se hape do hojik lai ba je hangang gi koi gi honorable CM gi oi post da camera leite ka hai bana sing ba asum ba amazu hai adu ka loina lei tri ra do di khang de ko ai khoi gi vote khoi candidate ke agenda tambane aina kano loina khoi side by side chana bane na aina dum chalu bana tabne na adu si su lai bu thi bane atai da loina thamaga camera je kai gi damakta kano thamdri no habase ayoga di khoi gi yamna ke haitare khoi gi khara sathiba polling station hai gadra khara
रिक्स लेबा vulnerable oiba critical oiba sing अदुम थम्बनी काय अदो मैक्सिमम कोइन चलु जे आम लोइ लेरमे हाइ तारे को कोइ केम द सोक द थांग मे नंगे अदो लोइ थमनिंगे अदो सिदैज द थमम दिसु प्रॉब्लम हमने अदुगा लाक्चनी पोइंट अखोइना ngasai तमुसान आइ द याजनिंग बा हाइगद्रा खितंग कैनो कोइ वोटर सिदैज द कोइ एज ए पॉलिटिकल लीडर सिंग ना तोन तोन बा खोंजन खोलाउ के लाव बिसेज द वोटर्स द खनबम खगले तसेना कान पैसा लौबा नत्र पैसा फंगबजे आइगी राइट ने खले वोटिंग राइट अमा कोइन पीरि फंडामेंटल राइट्स मैम हम लेरि बिसिंग इस माइंड तौना पैसा येलकपदा पैसा आइगी थुंगबा से आइगी राइट ने खले सिगी नॉलेज सिमतंग लेरि एनी पॉलिटिकल पार्टी ओइबे आइको सिम मैम मैम सिंगसिना हारा कांदा वोट थादा बाय जिदी राइट ने ऑफ कोर्स बट पैसा लौगदौनी पैसा फंगदौनी हाबजि राइट नत्ते हाबजि म अवेयरनेस कदाइ दनो म तौर काना कोइ पैसा अवेयरनेस राइट नत्ते अदो आइदि पैसा फंगद्रिंग असि आइ थादा गिरोयना आइ राइट तौनो खनबम खले ओके पैसा थुंगक्तरे ना साउनाबा अदुगा पैसा फंगबसेना इसागे राइट ने खले इसे मसे अरानबा मन हेबने अदु हंदकी मिखल से ममांगी 2014 थगी हेंगलगा 2.6% वोटिंग टर्नआउट से हेंगलगा हंदक से 81.16% ता वोट थादा गया इनर्गी से ममांग द 78.49 नेरमदगी 2.67 से हेंगलाबने हेंगलै से अदा इदुदनी हेंगलक पसिदा सेल नो ओइदर मयाम से सेल फंगबजना की राइट निखला बोथा दबा और माइनस हाइरे अदुगा हुजि मु रिपोर्ट तरफु मतंग सुंग साइ बीजेपी ना मफम खरददी 90% की हेनब जिंग कोइ गेम हाइजद्रबनी सेल तिंगनी मयाम वारनी खंदना हाइरे अदुबु अदा इदुददी करी मरम बुचार गति लान बुतौरे माल प्रैक्टिस लेरे हैब उब तारगति करी कंप्लेन तौरोइदुबनो करी अदुदसु इन्वेस्टिगेट तौलोइदुबो हैबगी वाफम दुनी करी वाफम थबेनी बीजेपी ते मतम खरा कोई रिपोर्ट तौबसे रिपोर्ट तौबगी मागी प्रोसेस अमा दुम लेजरिदना कोई क लो द शौकजबा अदु इन्वेस्टिगेट तौनबगी चांस अमा पी भाई अदुगी नाइसे इन्वेस्टिगेट तौबो मोगी प्रोसेस सुमाइ लेरे एवरी रिपोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ARO मोय लोय पीबा बेसिकली मोइना सिगी मयाम से पिसलानी अद मोइन नैनब याब नैनरनी अदगी कंप्लेन तब मयाम तो मोइ नैनरम अल्टीमेटली मोइना इलेक्शन कमीशन इन देयर ओन वाइजडम सि तौनी द तौदु लेप्सबने अखोइगिदी इलेक्शन कमीशन से फ्री एंड फेयर यामना फेयर होबा यामना न्यूट्रल होबा कानूनी ऑर्गेनाइजेशन नि अन मोइना लेपदो अदुम लेप्सनो अखोइना तोंगान हेन प्रेशर पिसलगा मरमदी मी खुदमक से प्रेशर द खरज अदुम चले खुदम मोइना कांग्रेसना कुंथ्रा है निफू यांखय डिमांड तौर डिमांड तौबसदा फनाइसना इन लाउशन खोचन बा तौबसिसु खरा दम चटपने अदुगी पोतु नतबा मा यामना फ्री ओइबे एटमॉस्फेयर अमदा इलेक्शन कमीशन ना मोइना मरमदी मोइ लोइमक रिपोर्ट लोइन लौरिबिना अदुगी एटमॉस्फेयर दम तौगसिनु हाइबनि अदुगा करिगुंबा फेयर ओइद्रि हाइरगदी मदु तौगनु हाइबदि नते मोगी इन दियर ओन वाइजडम इलेक्शन कमीशन है यामना न्यूट्रल होइबा यामना फेयर होइबा अदुगुंबा एंटिटी अमा होइबनिना मोइना लेपदो मदुना अचुंबा ओइसिनु अखोइना हेंजना लाउछनदना खोचनदना मोगी वाखलोन मोगी वाइजडम तो सिनहंददना केमोफ्लेज तहोलगा तोंगानबा ओपिनियन अमा फॉर्म तौनबा अदुंबा यामना कय हाइतारे लेथोक लेसन यानबा अदुमा पोतो तहोंदबिदा मोगी ओन वाइजडम सिनरगा तौछनु हाइबा वाखलोनदनि अइना ngasagi थमजरिदो अदा तसेंगना मधु रिक तौरबा नत्रगा सोइबा यावरबा on the basis of the report that has been sent by the ARO and presiding officers and poll officers atai te lei myam to maram di loimag report lakpanina okay adugi duda tawsno ai madu to maduda karimba soirum yauraba obviously democracy ni me even one single vote that counts adu duna madu tawum to madu maksu madu ki wakhalon chuni every even one single vote count to have se madu ki wakhalon chuni koina BJP ki social media campaign tawjeriba ar print media koin campaign tawjeri मी लोइनम भोटर खुदिमक मसिना अमदा अखोय थादो मोय थादो हाइबगी नतेको कोइना कन्ना इलेक्शन मांगदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नसु भोट थादबिउ हाइब कैंपेन तौबगा लोइना बीजेपी खक्तने मसिगी कैंपेन तौरिसे नोटा थादबिगिनु नोय अपाम थादबिउ भोट थादबिउ हाइना कन्ना कैंपेन तौरिसे बीजेपी नतना आइगी मोतदे अतोप पार्टी मतना मसि कैंपेन सी इलेक्शन मांग तौगिदेन बाइन थमजगे ओके अदुगी पोतु असम थमजदिंग वफमदी अदुमाइना कैंपेन तौरे पार्टी अमना नतब तौनी हाइबसे मसी खितंग ओन तैनबो ओइना लैबा हाइबा तारे ओके अदुगी पोतो लैबनिना रूलिंग पार्टी ओइरे हाइदना मरम दि रूलिंग पार्टी ओइरगदि मयामगी लंगसन बम सिति महौसानी को ओके मयामगी लंगसन ओइरे लंगसन ओइले त लंगसन बिरकन सिने हौदोक पता कोई गोकल न हाइबि खिब लेरे कांग्रेस बीजेपी खितंग पुगजेल सेंबियो पुगजेल सें खाबियो याम सेंगु जाने ओके याम सेंगु जाने मयाम न खंगम दौ वाले टीवी गामुन याम सेंगु जाने मयाम न खंगम वाले टीवी गामुन काना पुगजेल सेंगिनो सेंग्री नो हाइबसे अदुबो प्रेशर का है पिसन बदगी फॉर एग्जांपल कांग्रेस ना हाई केबसे कुनमरी दी कोई कंप्लेन तोरो मे दुगा
polling hangang gidi polling khoi nipu gi mathak ta hena lerim jingse loina ma mase hanbiu na hai gi wafam khoi gi impact news ki reporter da khoi gi congress ki candidate ma samon phondo kipsul le tarik kun da ngarang na hanse kari wafam thamini hena pressure pi basik mathak ta kham vibran tra legit oibo area do the pressure pi ne habi bra do 50 constituency haidi more than 40 polling station da report to bi wan hangang da habi city legit wen khan vibra kari habi ni ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯞ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯅꯤ okay ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕꯗ ꯂꯦꯠꯁꯦ हाइजरबदा 7/40 नोंपो कैथेल मानबी अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गिसे मसिर कैंडिडेट मसामक्सु यावजर कोई चचरुई अदुदा तौहौरिबा ngasai जो सोशल मीडिया जो मयाम उखरे कोई ऑनरेबल एमएलए अमना मादी लॉ मेकर नीना हजिकी अदुदा तौरमिबा स्टेट पुलिस की फोर्स न माना तौरमदबदो मदु मेंटेन तौननबा माना क्वेश्चन खरा हंगबदा मा नत्रसु भारत की नागरिक अम हेक्तना हंगब याय दुगी ngasai क्वेश्चन दुदी अखोइने येंगबिगदु मदुगी मतांगदा मयाम अमन महाकी मदरनसु इमोशनली जेस्टर अदुम पीबा अखोइ थेंगनजरे अदुनो तोंगानबा अमन सटखरगा अमदुनो टोन खरा वांगमे हायरगसु मदरन रिप्लाई तौरे हायरगसु अखोइने येंगदुरिबसे आरपी एक्ट 9 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से की सेक्शन 129 पाबी ऑफ ऑफिसर सिंग की मतांगदा अदुदा सेक्शन 129 इज क्लोज अखोइगी सबसेक्शन 2 दे याउजर इज स्टेट नो मेंबर ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स हाइव द पुलिस फोर्स मखोज इन्फ्लुएंस तौरोइदबनेबा मखोइने ड्यूटी दो तौरमदना ड्यूटी तौरमदे से कइना ताकेदा निमित अदुदा मखोइगी बीजेपी के फ्लैग से मीटर चामगी मनुंगदा नोटिस नत्रका साइन करिगुबम त गवर्नमेंट गी ओइबन नत्तबिदा अमत लेरमोय हाइबनेबा अदुगी हेक मीटर बंगा दुदा कम्युनिटी हॉल दुदा मखोगी फ्लैग पिरा लोइना बक थेचन लेरमे मसिना अखोइगी ऑनरेबल एमएलए अमना सों हाइबिरे मदुदगी अखोइना करमाइन तौदना पुलिस की मथौ तौरक्ट्रिनो हाइबसे मसे अखोइन हांगफम थोइ हाय मरम दे अदुगी मरम अदुमाइन तौर 100 मीटर्स की मनुंगदा अदुगुम्बा नोटिस नत्रका साइन अमत थंबा यारोय हाइबसे सेक्शन 130 दे इरिबा मदुगुम्बा तौरमगा दे अदुगी ऑफेंस तो कोग्निजिबल ने नॉन कोग्निजिबल गनतेबा कोग्निजिबल हायरगदी मदु हेक तौबदा विदाउट एनी पुलिस वारंट अमत याउदना अरेस्ट तौबगी राइट लेबा अदुमासी आइना हाइजब नतिको सेक्शन 129 का सेक्शन 130 का जो पाबियोबा अदगी अमुक अखोइना दु संगी हजिक न्यूज़ सु याउरे कैंडिडेट टू संजगी हाइना पोलिंग बूथ स्टेशन मनु संजगी न तौबदुदा पुलिस ती लायरना अदवाइद लेबा कना कना की सपोर्टर खंगदे ऑब्वियसली अदुदा लेरिबा इन्फ्लुएंशियल ओइबा मीरुगी सपोर्टर ओइबा तामने मोइना संगबा याय यादि तौबदो अदुसु पेनल्टी सेक्शन 131 पीरिबा मोइना लॉक्सनदना खोसनदना डिसऑर्डरली मैनर तौबदो अदुसु यादि अदुसु पनिशेबल नेना सेक्शन 131 ने 7/40 नोंपो कैथेल मानबी के से मसी रिपोर्ट तौहनिंगे हाबी वारा करिनो थंबिरिस ऑब्वियसली अदुबो हजि अदु यावरक्त्रे सो अदुदा अखोइना साउरुबा नुंगनांगुबा अदु इलेक्शन कमीशन of India की decision दो अखोई democratic party में ओइबनिना भारत के संविधान बु respect तौजबनिना whatever decision which is taken up by election commission of India we respect it अदु अखोई यानिंग दब लेरगदी we are free to go to the court अदु ऑप्शन एकदम ले हाइबे अदु बंगसाई भोपेन जो हाइबिरी अखोई एनी थबक अखोई पोलिंग स्टेशन में थबक तरम दब पुलिस security personnel amada mi ama hekna adum cheibi ya habi ofum ta mi ama hekna nati adu nagarik ama question hangine kari gino maram di candidate book do sange haibre sang halakte sang ma yani yaroi tawle adu ai na video do news loin yauro bane adu famdagi lothok pasidi mate adu mana hangjari bu question ne ba kai do bu nang famdagi lothok ra haibu do mana lothok kani haibu nati ba question ne ba maram di mana duty do tawro adu ki question the legit question ne khan bi bro nagarik ama hekna hangbi ya madu maram di ai khoi maram di mana tawri ba do legitimate quick responsible of the matam ti punul wera bune kari habi ni hojiki akoi gi megation gi issue tra 7/40 is akoi kaithel mambi nong po kaithel mambi andro assembly constituency ki manung channa akoi kano ki kendra da andro kendra da oh megation case adu so akoi complaint tawjara bane okay complaint tawje ma se akoi sidi rule book tawjara bane MLA amana vote poll nimis da atopa jaga da changba yade sidi yawjara bane मागी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग द लेबदी याय अतोप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चंग बे यादी जे जागी तोरे लोय दोथोकरला पसी रूल ने जे मानो ओइन हुजिक 2 इयर्स मा पनिशमेंट चादर मे 2 इयर्स पर डिस्क्वालीफाई तौदरमने मागी मराल साथिन वीडियो दे वायरल ओरे माना जाई नंग नफम थदलरा काइने हाइबने
पोल ड्यूटी तौरी मनुपा अमबु मागी मखाद होले इलेक्शन कमीशन की मखाद लेबन ऑफिसर अमदा नंग नफम थदलुरा हाइबा चंगछलगा फमगा माना मागी मंत्री ना हाइबा लाउदो मदु मागी केंद्र सुनतबा तोबा केंद्र लांझलागा जागी कनोगी मीटर चनी चहुंगी वादा तोक्थोरगा अदुंबा तौना अखोइना कंप्लेन तौग्रे कनो इलेक्शन कमीशन दा अदुना मासी चाही अनिगी छोइदबगी पनिशमेंट फंगनी मा छोइदबगी डिस्क्वालीफाई तारनी हाइबसे इ मयाम थमजगे ओके अदुगी मागी डिस्क्वालिफिकेशन तादबदुदी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ना करी पाखट के दो येंगसी लेट एक्शन टेकन रिपोर्ट कम्स एंड देन विल व्यूड accordingly tawudu MLA amna sidai hajik suppose yeng seba MLA lila na mantri amana adugi andro kendra du satleba kamai tor mana kendra mayam phawr ga sattu nu magi gari duna MLA amaduna imphal lagi magi mayum wanghe muk chat pasida constituency mayam phawr ga sat kadroi neba adu kamai tawduna atu constituency tu da phaw gnu hai se kari karam rule de like please tell me the rule number of under model code of conduct please let me know इलेक्शन कमीशन की माना थोपु नोटिफिकेशन आई प्रोक्ट्रे को ले मरंदी मधु जायगे आई नसाई ला कनो टॉपिक से फ्री एंड फेयर इलेक्शन है बनेबा सिना क्वेश्चन लागा पुछले अदुना अदु आई सोइदे मुचगे अदुगा आई व्हाट्सएप तो सुनस आई की कनो सिंग सुमाई तो जरगे मधु की हुजी की हारी इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन मागी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की लांथोक पे यादे है तो आई अपलोड तो जरगे मयाम यंग बिरो इलेक्शन कमीशन लोइना ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइगिब्रा समझोगे ngасai की कमाइन चतुइ नोय चतप यादे हारगे चतबिरे नोबा कमाइन चतुइ नो नमफुद चत यादे हाइब पोतु तो बिनो सिनेना यामना इनकम इंडिपेंडेंस मतमदगी लेरबा कनो सोशल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तौराबा पार्टी ने हारगदी रूल खितंग ngakpiyu हाइबा थमजे ओके ओके फेयर एनफ अदुबु मिकल से फेयर फ्री एंड फेयर ओइगिब्रा हाबगी मतंग लाखने अदुबु सिगी एरिया से कोई भूपेन पुखटपिर हाबनी ना लोरम दाइदुदा मतियम तंग कोई बीजेपी की रेस्पॉन्स लौजबनी अदरवाइज मदुसु कोई फ्री एंड फेयर ओइबो ओइगिदबगी अदुम एरिया मसा मदुम ओइबि याबा तांक ओरबदो माली 7/40 न्यू कैथल मामी की मधु तो डिस्कशन हम दिलापदी यारी अदुबु चांस पिरम दे हाइबसु नुआइति अदुना मतम लोयरसु लोयना वन लाइन अमा खतंग आई अतोपा कोई पैनलिस्टिंग तुबिन लेखरे होय होय यार मैं कावरे यार मैं ओके ओजासान हां as a खितंग वन लाइन थंबिरो जा हां खितंग educated person no ina yeng taradi this is all common sense kana changbe ya de the election commission of India is given authority pi den lai rabne adu kana changja de masi yam nei nargum sida you can find it in the books adu loim bag lerang ngone okay one last line hai bdo akhoi gi NEIDP gi wena pandam si together for a change hai bne okay awon mama porokna bukhona si hai bne so there is the chang do is number 1 education that is why we have put education as our top priority number 1 adu tor kan de gyan khara tara kan de people will hojik se voters sing se chum vote da thada boi wane but majority of the voters don't know the ideology of the particular party me ang ina si ideology la kaina du ina kaino ka kem khang bade khang de in lowe ba adu ki realization du la kanda and especially akhoi Manipur si nungsi akhoi ki damang ta khan ji haibgi adu ki wakhal londu chelakna bu khona ji haibga tani I am not against any party party am ta laite whoever rule other passes fair enough let us do whatever we can to bring the level standard of living in Manipur to a little higher level okay adu porangna bu hona bada okay kari thade sige do khona ina si okay NEIDP ne changes in oje gi have okay number to haija ko election commission na thokpa mi magi assembly constituency wang ma thokpa de to number haija ke 464 let me read okay paana bagi matam letre mayam to na pabiru matam loikra ai gokul de lakin gokul final point habirum फाइनल पॉलिसी केशु नते तसेना ngasi की टॉपिक से जिक्ता जाइबे दने फ्री एंड फेयर ओइकिब्रा ओएनजी हाइबनी ओइकिदब मैम सिंग दो ओएनजी बजे पोलिंग स्टेशन तरागनि थोय हनगदोरे अदो हनगदोइसे ओइदबदुगी ने हनगदोइसे हेन ओइकिदबा मैम अम कंप्लेन लै अदो कंप्लेन सिंग अदो इसीआइना मदु हनन मोहना बदा मकुस मकु अम सारंगनी तोन साइड तकी प्रेशर लांबे अम तोरंबे अदगी एप्लीकेशन तोरइबा अंबु सिंग की ओबे मकु सारंगनी खंगे अदो तंगाई फतन 12 लोखला काना तौगदोसिदे अखोय तसेना फ्री एंड फेयर ओइना होना जाबनी कदा बोबो ओइगदगे तो दिखंगदे होजिक मयाम थादरा कदबो लेरी अदुगा अखोय केहतने पालावदो जुलावना जे लेट बी वेरी जेंटल हाइतरे को तंग जेंटल ओइना जे अदुगा कन्न ngang अचुम नते अचुम नते याम जेंटल ओइना सी अदुगा मियामना ज्ञान ताबिरो हेबनी असेंबली सेगमेंट मरी की
polling station taraga ni thoi da laliba tarik kunmari da mikhal handore masina takpadi mafum adai du da kitang soi ba khara yarum dong male haibani adubu yaning da praja section mayam su leri akhoi sida hanbai yaro haidana ngasi ma pen da phondo ki mayam su leri adubu mikhal di handore haibagi wahum se lemina andaki hanbasida di soidana fear oina mayam na yam pukchel sengna vote to pihorasi haibani last chance ni in 12 polling stations on then on ngasi on de man honge tharamsi matang saidlo sinjargi ngasi tharamsi da Gokul Oja Nongpoknganba Oja Chan amadi koi Bupenda lengbe to ngasi tharamsi ba thawa happy khibam di mapung phan gidam tamari mapu thaga chphonok chari appreciate your joining Masir ngasi manu honge tharam ngasi ke edition se karam to bibge ko dekhan bir puya gani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir puya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari Pausing Java